saa cia Vilingi wa Mauvoo. Mwana musaisi ya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba yu ni twavika saa 3:30 saa cia va Kenya ribindesio ngwete Mauvoo alameki ka ukamba ni na Kenya yitu ambayo tweet @Mutongo TV ke director MUEMA tumia #Vilingi wa Mauvoo ili itacho ukene mwitano namba otumane mukube waambie na Ndeto TV nitawa Steven MUEMA na Gesharon Wandina no kunengelele Mauvoo kwanzia meko na yu ani ya MUEMA alatukumbanisi alatukumbanesie ni vamwe na kalima mwingi mease usese yuko yingwa aithi manga mila ni maiti ya thina na mena mavuti watiele methenda mehuthu mutiani wa KCPE wambiye amanyiwe ni maende na kwiyumbania mutume wa miaka 90 ease mwisukuweni wa thoisi kitheka chake kuekonza na no kuthimbe na ndwele kutiwa ni thayu kuyeru waka Kiambu itina wa nyumba ya ngolova yakwa kuomboka. Vilingi wa Mauvoo. Ni karibu mwana musaisia tuko manithia na tuambia Mauvoo kumangaliko cia mwingi atongo kuma mwingi kauntini ya Kitui Mutongo ni muyumbe wa mwingi ya yolo engineer Paul Nzengu na Senator Molote Beth Siango ni makole mavisa mao sesei yuma ikethe wanatei onavanini na aithi mangamele ala kuka kubikia yu maende na kuekala kisio ni kiecha Kitui na kumana maasia ele mease kana mbuane na uye na nyekisia mea kila vandu na kwa u aithiane mailete kusioka kwa kauntini kana kwa kola manomie na ende mailete kuza kwetekelwa kusioka ingi kauntini ya Kitui bateme talatala mesio Benjamin Mwaka nokutueleze Evinda ya aithi mangamele thekani cia kaunti ya Kitui yu ni ithelile na yu nondo kwimbua ni mailosio kwa makamanthe wethio na kuikala kuvate kwitikilwa ingi kaunti ya Kitui na vanini o ni woni wa muyumba mwingi ya yulu engineer Paul Nzengu ulo kueta vaya isa kwithwa na vaito na umwe wa kwitikila cia aithia ithekani cia Kitui nondo vayisuo na umwe maitha na ndaya kwa mali ya enende ma mwingi ya yulu na iliono yumbele ingi si kaunti ya Kitui ndio andu ame manasia kana makombo ithithe kana mokwata kindu ange mothosia ngaa lakini we baita mwau wa uthosia ngazi yaku lakini uzie mwana waku kana uzie mutoi waku konye ndo nyokule kabisa mbua nondo ni yuie andu amazoka na kuko meket bekatete mundu mathokia na yoto naize kikao ne kila tunaye na RC kana kwambia oyu ngamela sikazi yoke ingi mwingi no unless there is kezo sioka bena makwati yani omasio no gethe ngamela ethe cia mwaka gethe cia manyekezi ya mwaka kana ethe cia Nzengu cia manyekezi ya Nzengu na ziendete ba Nzengu weta hena mwiki otongoi mwingi mwe wa maofisa maosese ikaundini nokukwatia wiki kuthukumino wayo na kukuthwa ngamili la siethwa itialito yu kaundini su bate kukomesya metho mwamulono wa President William Ruto wa ivindanila unayo thaithino wa kutunga muvia kaundini ya Kitui alama kuzika directly na Mauvoo wa upande wa Mwingi North ula hivyo OCPD ni mweni na nami na mwi ula tunatwa nake anaye munu muthuku na ina wetie mpaka na weta katika media kana ni umona collaborate na Somali na ako zambeza cia Somali anaye umukamba taitu lakini niwe umona utwekete thinani kwa utwe na leadership mpya ula hivyo OCS wa Ngomeni ona nami na wiki ile kwa asu nditonya kumaile londo onomwe Helen ula we Kitwita county police commander na akano kiometuki ona regional on county commander na akano kiometuki ko team ela hivyo we have a new team of security team na ndina wasiwasi na monondo na ona DCC wa accuse ne very cooperative ula we sikuru OCPD ni mundu very cooperative atio kwana na Senator Molote na ODM Beth Siango nikana vena vata munene inspector munene mwe wa polisi Jafeth Kome anengane maofisa ingange kaunti ya Kitui no kana thina uthi ni kwejambe na nyamuthia vyo
kwanana na siengo ni kananzia sionthe nitumirwe kukavikia uyu ate ombingi siasio yisiaite matunda undu mekwenda. Commission ya cohesion ni mambakikisha andu me ground, lakini ukuli yakwa kwa committee ino andu me ground pa na kubikia obu andu maitu bado no mana thenua no mana wawa no mana kuwa misiko mekoma ithekani na maende kuthina nanye witano wakwa ni aithi mangamia maumale piu Kitui County mati andu maitu bua ni siambiye andu makwenda banda na kila thayo webata tuikwenda kwiwa onethia ni kana onethia ni mundu muima ukuitwo musi kwake na ukuwawa nundu wa kwithwa kwake tuimanza muwo wa kwendea kana wa kwikala ti muwo wa ibinda hii nundu wa drought kana ala aithi mangamia makuka kuthinia enenthi makitui kuria enforcement yonthe security agents ningumeta kwa kithingisio onthe ni mathee Kitui County makamane thinosu na kuumina kwa ibinda yonthe. Atongo ya ingi alame utetea kuendelethwa kwa kuseuvwa kwa kaunti ingi imbya ya mwingirivo meweta kaunti ni nene muno na nia ile utilanywa no kana withie mauthukumi mavatata usese wa enenthi kutumanywa kwa Mauvoo usuviko na uwanywa mali ya mwenenthi nuwavikia kwa uwiananu ekalima mwingi na maendeo kuonekana isioni sia ndwani. Vatonyeka 2027 tukethea na county ya mwingi county we andu matonya kuoza undu tondu wa kwimanzia kwiyaka isitwa lakini mubango kana objective itu ni kwete resources bakubi na mwenenzi. Ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma va kaunti nilovi nyanita wa Benjamin mwaka. Tonge wesu kali mamandongo ila ingomeni mwingia yulu kaunti ni Kitui ni mautula motesi likali nene kwa kwithi wanakikono kuthenekea usese iwo kwa kilame kwa sekana aithi manga mele methitwe mavithukite kisio ki valame kwa sekana yume komanza mbeboni maikia kubithukiwane aithi amanga mele kali yume sekana anduane maende na kwikalia ngamele sio meundane yo na siana sio nesia ikie kuthima skulu kumana na kilame weta hata mituo ya aithi amanga mele kutoika nje mabuti saa sionthe na kiki ukasiumwa itatu itina regional commissioner Evans Achoki kumya mamulo ngamila sionthe ivetangwe kisione kili na musangi enengewa. Enzi mamandongo iwodini angomene mwingia yulu yuni maweta tamano itune mangamila na ngamila sio na lameli ito kisioni kiona itina wa mamulo Evans Achoki commissioner wa ilembetani ya umiloni wa Suva Kenya kana ngamile ini vetangwe kisioni kiendeni wa matuku 10 yu ni wiki 3 nzelu. Wamekubali ya kwamba wataondoa hizi ngamia kwa hiari yao. Watafanya nini? Wataondoa hizo ngamia. Watazisukuma hizo ngamia zitoke kwa mashamba. Na sisi tumesema ndani ya siku 10 zinazofuata hatutaki kuona ngamia kwa mashamba. In the next 10 days ngamia zote zitoke kwa mashamba ziende kulisha huko mbele. In the next 10 days. Hiyo tumekubaliana. Ekali ana ala mosuito nenzikani matula motu serikali kwa kila maweta tamethitwe moko maithekani kumana na mavuti kwithiwa mokuno kila ivinda kisioni ki ni aithi amangamila. Twithiwe tukwenjoi wana serikali ya Otpindi eyo ni ukie kwitu ena asikali saiti wayana imwe indi eye enenze ni maumalugia ngamile chonze ila sie miundani na kithekani asiumazie siamina kumalugwa mandongo isenda aiko nie visa na ale kiangamia siathi na athi utangaza kukengana na kana aiwe mwene ni waumalugia ngamia ngilie mwe na ng'ombe ngilile na nubungu malezu yonze mundani kwitu yende na kutuangia miunda oyu twikithekani na twina thina mwingi muno nondu twikoma kithekani na tuotinda kithekani jana jio toma ona bayiki undu kiende ba mandongoi ile kalima mandongoi twekalie ta jana ndiwa kitumi
nĩ kwĩrĩa ithe twatuĩkie tũbandaa na tũbande atumali nĩ kana maithĩ ngamĩla cio na ikuma tuona kuthibika one na oke ithe nĩ tũnoie na itina wa ucho bikasa ile mutumali okunebuti akamba monze mothi ukoma kithekani na nikana makome makwithia ngamila cio yuba uba yu tethio tunatethwa yambie kindu kiambe sub chief na chief na ndiyo andu azu ni mamoto thoje ni magite mpesa atumali na makaja tani jina kumukamba kwambanga wekindu ithe twethini kwethia twekindu inge ni maelese kana ciana cio ciithitwe ciuthi maskuluni motishia kuosamia umokoni ethea serikali ndilikila kone serikali ya kaunti na serikali nene etha ni batonyeka matukwatana na andu amangamila nundu maleo tukwatana namo ithi twota chiria mokoni na twenda kuga we na twenda kuwa watu we no londo twikwa tuyukulia tau ni matula mutia tongo imaki utete makisioniki tui serikali ya itu ndio manyakani tuoteria gwe ne kulithe twanduka twi malai Kenya iba ni ageongo riboti ene ndebike mutumbe ruto balawi nundo na ndikwa jebike malele tono malele kumagela twoga iwe mtu atonyangiwe mundu na twabuwa na twekwa londo tukwekwa twamona ba ona nzongi twamona ba na tuyithi twamanyube yake nina mina na ndikwendo ndo amana na jana jitu twigwe skuli atangazwa ne bingiwe londo yo serikali ezoko mawe amwao ere jana nititonya kubinge wa skuli na jekweka mutiane ondo ithi twekenya iba jana jitu titakweka mutiane nikeke tumi myonda yaito negewe ithi umaswala twanyangiwa mundu waito tweyende na tumali kacho kuna mabuti jana chubuda chula kwekade no oyutu edwe na jana chitorokia utuko ne buti kelake kuniwe na twena jona Guri pocha Vilingi wa Mauvoo kuma wodini ya ngomeni mwingia yulu kauntini ya Kitui Nilina Musangi ni muvya munoli na Musangi nondo wange wesu naende atongo imaito ni maleta kwa osa matambi nike naende andu asu maito wesethia ni mathinikiwa na ni makwata usesei ni makwata muguo na kisomo ni chende ya na mathayumo ni maende ya otatene twisonga na mbe kavinda ni kabati alite methenya mibuthu amanyua ma kilasi cha nyanya mambisi mutia ni wa muthia memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wadini ya Mutomo Kibwea ila Kitui cha ethio David Munyao ni wambisi ndambuka masukulu ni meongwana ma musingi kuma wadini kunena ni na amanyiwa ma kilasi cha nyanya na kumanenga utethio wa zindu cia vata ila kuendeka mayeka mutiani Onesimus amanyiwa ma kilasi cha nyanya la mabane ya kwekalila mutiani wa muthia wa KCPE kuma wodini ya Mutomo Kibwea Kitui cha ithio kaunti na Kitui ni matethekana geometrical set cia kweka mutiani kuma kula kwi MCA wa Kisio Q David Masakom ainene vinda ya kunyecha seti kwa amanyiwa anthinu wa imwe cia skulu ila si wodini isu ya Mutomo Masako no amenda amanyiwa akwikia viti nthinu wa masomo maono kana kwikanesa nthinu wa mutiani ula metelete kwikalila nthi nenda kwa asia suo ni mwenda munene kwa asiana ila sie class 8 sia Mutomo Kibwea ward tondo na mathie kana konzeka kwa mutiani wa class 8 nga manenge geometrical set nezo sozi tuambia mwena wa munzi ila ikwendea mabaka chimo chuto kwata kila skulu kana kila kana kabikwe ne geometrical set ila na minie na kwathana ni kwatia nethwe na isilie no tondo ila nithe dongo thio ka wodini yakwa nonete kwa cia aingi metha amadet no tonyi na no na bena ciana mbingi itono kosa kosa maxima ingi mesabu nundu akosa geometrical set na nina vangie na yumia ta mheshimiwa wo na senengo support kisomo Masako easi atwa ICSSO ikuyanise watho wake ula wa mathie vinda ya campaign kana kateresia manywala mumite misini ilete no kwati ala wathana kwendea kwa manenge masanduku otondo withitwa yika kila mwaka kwa manywa 10 mambe kuma kila skulu ala methwa meli vote class cha form 1 siani isi class 8 ila tunasibamwe no munzi kala ko make kwithwa namba imwe kuvike 10 kevi form 1 nga kamanzi sanduku ya kuthi report nayo form 1 kini theta nguga miaka ina 18 na sianila na nengie siambe nizo kuga form 4 mwaka nyo ni mamokala mutiani na nige no bangite kwendea nacho tone izi sianizu siekolwa ni chitwekie masana kusina manengie siano ni nenge geometrical set ili kwa namba ezo twawatambage 10
ningwinenge masanduku na siethwa musinde ziko geometrical set kuna siana zo ningwikulia geometrical set ina miana na kwinenge isubye toneo modineo form 1 toneme metitwe na mamanywa la matethekana seso yini maelesio tanuo wa kwathana nime uthi kwikanesa nthini wa mutiani wa muthia ni kana kuyanisya ndoto sio ivinda yukite. Boniface Jonathan from Kenze Primary School. As you can see, today we are so happy for our MCA. He had promised to give us sets and he has come. We thank you so much for your help. You have supported us and we want to tell you that we will work hard so that we can achieve our goals. I will be able to score 400 marks so that I can go to a good school. For the other pupils, I will tell you, you work so hard so that you can achieve your goals and help your parents. I'm Lee from Kito Primary School. I'd like to thank the MCA for giving us the sets. The sets will help us to do the examination. I would like to encourage the other pupils not to fear the exams. The exam, of how we have been told, is not so hard. Namo alimu mama skulu ane makadhia tambia MCO kumalilikana amanyue vindani ya mutiani meiweta kini kiudhanga si amanyua kwikanesa mbeange. Kwa masito nita Joyce Mutuyu, munene wa skulu wa Mutomo School for the Deaf. Kwa MCA waitu ni mpea munene nundu wa kulilikana siana isitho ana mamutha matemosu kana mamutha mena mathina tia ingi methia memalilikana lakini we withia uyumitie kutulilikana uthukumini waku na ni mupea munene. My name's Titus Zasi, the head teacher at Kito Primary School. I wish to thank the MCA for visiting us this afternoon and giving us the geometrical set for our pupils, candidates. The famine that is affecting us this time, the school is highly affected by the droughts. The pupils are just dropping, poor turning up of the pupils in classes. Parents are not able now to pay some of the school levies, exam monies, and even for those who are boarders, we need to request the county government to assist, to take part to assist us. Strive for success. Tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma Motomwele Kitui cha Ithio kauntini ya Kitui. Neta Onesmus Chalo. Tusonga na mbe ase yuni mailete kuyumba ni ya kukua muyo wa ngalama ya ndevia kisomo kwa manyua monde ni wa miai itano kana nyanyo yukite ni kwezi wabayena uikwatyo munane kinando ni cha uthukumi wa ayumbe cha CDF. Muimba matungulu Steven Mutinda Mole ula utongo isesoso ya kwa lula katiba kuimea kinando keki meao weta kana mutalatala uyu na wesilanzia ya kula ya mawoni na noto na ukuevinda ya saa kwa u asini mailete kuivanga kimubuko kuyumba nise kisomo cha tamuambe na vato nyaka tamuakele mwakani tuendete. Benjamin ni wa mwaka. Asiyu ni meolasmika kwiyumesya na kukima kimu kwa vakuvimia yenge 5 kana mama mbe wakwambia kunene ya inge maundu ma kutetheka na kinando cha uthukumi wa ayumbe cha CDF. Miyele hetino Supreme Court kuicha itheka CDF ilangu yuwa liulo hula weti alitoa mbunge wa NGCDF wa mwaka wa nangilile na 15 wanawene wekiwe itheka ni koti na kutia ayumbe matena undunge ateo kueta ilanginaka vindane kala mutalatala kwa lula katiba kuimea CDF kimeao ulotongo weni muyumbe wa matungulu Steven Mutinda Mole na muyumbe wa Gishugu Robert Gishimo kuwa uvyevyo. Mwene nthi wa Kenya atiwa na option ya imwe ya muswada ola netete bunge wa kuamend katiba nina mheshimiwa Gishimo nitusioka koti wa appeal tuende tukeke ya appeal yesu ya 2015 tuimanda stay nikana wiseithia nitwasubia mwene nthi ula waile ndha eitetheka kikauma na biu kila mundu nukwisomethesia mwana peinge wa ati etele CDF nguli asiai kwa ndaya tuyeka budget cia December twende twisikana mbesa ika cia CDF tawe itaimu siai mandhondo utunga mwana wa kuskulu. Mule wetanzile tialite no kana mwao kuvivianesa koyo ni ndasa
na yenda umesio munene. Constitutional amendment ya table wa mbunge ndi amend ya ona koma kwa inzi anenda asa lakini eto zizondo to mekupe bya twatwika twithirutie no the earliest ndo na kwakisha mwene ndi tutona enda kindu kimutethia ni mwezi wa gatatu next year na babo mwe babenzia kwa ni kulia andu maitu mambe yeyombanya babe ingwe ni lawe wa kabende mbitoke woni wa yumbinge ni kana kwikwetheka kwa CDF ni vatonekana umanitu na serikali nene kwithwa itena wendwa kwa mbesa hii vala wingi meutula koti sianthi kwa kutumika na ini andu ana kuvini yaki sia enenthi ala mena ukwati munini ala mbesa hii sia CDF ina matethesia muno nthini wa nzia kauta wikwati ola munene twiwiya kula kwi ngai nundu nthino ina mathethi maingi makila muthemba meuthetha ciana citu meuthetha yumbe meuthetha mwene nthi na no lazima twiyumbanetie kwa twinthe na wikwatio munene kula kwi ngai kana sindu yitu mina nacio na ithi ta yumbe tuungama na bindi ya mongo yenda utulika itulike. CDF niyo fund ila ithitwo yutethia andu ma Kenya na kusomithia ciana cia maskini na UNDC ithi twisa kwika hata nundu CDF still ila act ya 2015 iyo ni vetangiwe liula ukwatikana miundani na kila kiukwatikana mwethe ne mweyumbania kana kwibia ciana fees nundu UCDF ndithe abo January ndithe abo February nundu process ino ya mbunge ya kubindwa katiba ni tonyo bike mpaka mwezi wa thanza mwaka ukite na no cio kutabia andu kila kiagone kana twikame maiye katika bandu mena wikwatio na twabikana bumbe withe baikindu kibo. Muyumbe wa mwingia yulu engineer Paul Zengu ngalikoni yake avanie kuthacha mutatala mbungeni akati kulazimithia serikali akati ya President William Ruto viviae amaniwa on then visia fees maskuluni ma musingi secondary na imanisioni cia yulu no kana vaikethwa na mwana utiwetina ethiwa CDF iisiokana mituke kana ethiwa thika sioka ingi mandatory education ya every yani kusoma kwa kila kana ni serikali wethe ino nombeza hizi ni siuma kula kwa mbunge yutweke moya wethe ni lazima na serikali leo somethia kana yusikatwe President Ruto a make sure kana bena complete electoral 100% transition from secondary to university, from primary to secondary na akumit bills dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava miakoni ya mbunge musini lovi nyeneta Benjamin na mwaka muvya mwaka mutumia umowe na ukuwambe wa miaka miongo kenda kwa isitwa John Kimunya Muthee kuma kaiti niwende na kwika ila serikali nekena akwate aki yake itina amwesu kuwa kuthosia kimanza kinene chake thaka chake kila kikuwe musini wa konza bithite kuyana na Muthee ila maindie kotini kwani atuiwe kana muthui ula watewe kitheka kichake na yumutumia enda kuthi kotini wa appeal nikenda tungiwe kitheka chake kila kwasia nocho wiyumbanitie kwitethia nacho na indi tuisonga nambe ni unengelelenge wengi kibathukanio kuma kauntini ya Masako bala muvya wa kukitana siko sia ulusaniva Kenya EACC umbola kana nominate kwika ukunikili kwa siko maana 5 na kimwe siko ni maundu ma ulusani bala siko yana yomo miongo kenda na yemwe ibetukithitwe kotini na indi kuthinikiwa kwa kilungu cha miaka 3 mebetu uni umbola ni mwana kivila wa muvya uwa EACC Archbishop retired Eliud wa Bukala itina kukomana na tavania Mauvoo musio kauntini ya Masako na Kedan no kutwelezi kwenana na mwene kivila wanza maino ya kuthinikia maundu maulusaniva nthi ya Kenya EACC Archbishop Thiumwe wia Dr. Eliud wa Bukala nikananza maino kuma mwakani wa 2018 niminite kukwata na kutunga mali ya latu wa silingi bilioni 2.8 wala walisekana kithito chu no kiende. Now the commission has also recovered and surrendered back to the public benefit approximately 22.8 billion worth of assets and unexplained wealth. It is still going on, but that kind of amount has either been taken back, if it's pieces of land, to the people, if it's money back
the public use. We also, as a commission, we are pursuing corruptly acquired assets and unexplained wealth, approximately 33 billion in various courts across the country. So it is an ongoing process. And we feel that about 33 billion, once that process is concluded, again will be taken back to the public for use. The Commission has averted loss of approximately 32.5 billion through proactive investigations and disruption of corruption networks. Ingi Eliud ndanena kavindani kala wakomana na tongo imandeni na ene sianda kivathukanio kumamanesia yulu wanzia sia kukitana na ulusani ni waelesea kana ene ni mailite ukuna livoti makusia sieko isu ni kenda kwikithia kana kila umwe ni wethe mustalini wambe kukitana na ulusani na kwikithia kana nthi ya Kenya ni etha ingelekani kwa nthi ila ingi. People, because you are another stakeholder, please continue to support these initiatives in this country and highlight the issues that can help to entrench good values in society, give warnings to where corruption is taking place so that we can all secure a nice and peaceful country. Ingi ndenda mevea kivathukanio nele ya kisilikali wende yanaokwata mbaunza meno ya EACC nthini wa kithito cho cha kukitana ulusani ndenda onamo atongo imaki siasa ni matwa isia mawia mo vatekulicha ulusani. If you look at our quarterly reports, we make reports after every 3 months, and every year we have an annual report. Look at that, go to our website, check on that, you'll find the figures of what we have recovered. Now, about our mandate, each of these commissions, independent commissions, have their own mandates as stipulated in the Constitution. EACC is a constitutional commission because of Article 79 of the Constitution, and pursuant to Act 2011, which establishes it. So our mandate is well catered for. And the one you are referring to has their own mandate. So it is in their mandate to do. Daniela Mwankela, Mutongo TV, kumuvaki manisioni chama cha Coast University, kila kikauntini ya Masako. Nene mwana mwese isenge wesu ya dani tunenga mwanya wako mbo sembo thio mwone tusambeto thio mwone mavala tumoto bikianekana yumbe na maseneta ne mako na kula kunyuva ando kenda alame odhi bungeni ya East Africa kana ilembetani ya umelone wa sua iala kwa musina wa Arusha ndhe ya Tanzania masieto atano ni kumangwata nioni ya Kenya kwanza na masieto ana ni kumangwata nioni ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kenya kwanza ni Hassan Omar, Zipora Kering, David Sankok, Godfrey Mwangi na Falhada Dekou na indi ngwata nioni Azimio One Kenya ni Kennedy Kalonzo, Winnie Odinga, Kanini Kega na Suleiman Shabal. Tuambo sembo thiu mwone netoko ukenge na Mauvoo kauta. Na udho chandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebia no toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kila kikukia kila wathandatu kwambia saile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu twanyakani kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe ende uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na eva wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usunge wani yako yanza ni mauso wesia ni we atikoke
Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Mukamba ni wese uima ni uzui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoete kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nitu itama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwa matoni ndakame, kukose bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masako, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Tuisonga na mbe ni tuasio kithiandu eli ni maikithio kutione thayo na umwe asembwe sivitali ni wa Kiambu level 5 itina wa nyumba ya ngolova itano ila yende kwako kuomboka kwa Ruaka kaunti ya Kiambu. Ainene itina wa kiko ki governor wa county Dr. Kimani wa Matangi ni wapunzia nzama ya kuvangithia na kuikithia miako itina wa miako mingi kuendea kuomboka na kuwa andu ona yeme vitukithia. Veronica Siombua no kutwalezi. Andu wali ni mawetwa kutiwani thayu na ungi umwe kutoa wa sivitalini wa Kiambu level 5 kumanoa na mutumbuko wa nyumba kisioni cha Ruaka. So nilisikia tu mlio. So I thought labda kuna trailer imeanguka ama kitu kama hiyo kulingana na ile mlio ilikuwa hapo. So nikakuwa curious nikatoka kustukia mimi nimeona nyumba ndio imeanguka na imeangukia of course nyumba ya madhi. Nimefeel so hopeless kwa wazazi wangu venye wamenilea, wametuonyesha mambo mzuri. So imekuwa feeling mbaya, yani singeweza kufanya anything. Niko sure kwa hapo, siwezi ni feeling nyingine sijui kama nitaisahau. Majeruhi ni mmoja na ni aunti yangu, huyo anaishi next na pali babangu wameangukiwa. Hii nyumba imekuwa kijengo for long, so walikuwa wameanza alafu ikasimama. Then wakaanza tena kuijenga. Whereby walienda mbio sana. So kila mtu akipita hapa alikuwa anaona hii nyumba inaweza anguka. So mabeshte wangu walikuwa wananiambia na hii nyumba sitakuja kuangukia, naambia yenyewe iko mbaya but tuna hope tu itaianguka. But unfortunately ile kitu tulikuwa tunaomba tu isiwahi happen imetugonga na kwa hivyo. We have recovered 2 bodies and we have confirmed that this site there is high possibility that there is nobody else inside that rubble. Na ke gavana wa Kiambu Dr. Kimani wa Matangi itina wa kuvika valave kitikite mbanga isu ni wa umani ya siko sia akima nyumba kwa kamate kwa tia mitalatala ovamwena kutumia material meanu mawaki. From today henceforth we are disbanding that task force and we are having a new team. Also the board that was responsible, we're also disbanding it. And we will have a new team with new instructions because as you know, 50 days down the line, this has happened now twice. And we are saying as the leadership of the county that we must put this to a stop. It is unfortunate, it is unfair, it is not right that innocent people continue to die. Same thing happened in Kirigiti.
when we were there. A building collapsed and it killed people who were innocently sleeping in their house without having committed any crime. Now, the same is repeated here in Roka this morning, that the victims, the ones in hospital, and those that have lost their lives are people who were in their houses, sleeping in peace. You may have to incur a lot of losses when we bring down your buildings if you continue the way you're continuing. I'm sounding a serious warning to everybody who is doing construction in the county of Kiambu. Be compliant. Be compliant. Follow the law. Oingi ni waumia witano kula kwa serikali kukwatana na mivea ya waki kumavena mavalua mawi ya makontrakta lamate kuatia miao na kuikia madhayu maenendi muisioni. And secondly, I want also to implore and ask the judiciary, when people run to court to seek for anticipatory bail because they think that they are going to be arrested after we have given them notices, please don't give that kind of bail or bond to somebody who has endangered the lives of other people. There is no reclaim of a lost life. Kuna anko yangu mwenye anakuanga architect. So huyo alikuwa amejaribu kufuatilia but unfortunately walikuwa wakishikwa wanapelekwa ndani. The following day ndio wameanza. Sijui ana connection gani kiukubwa, yani kiuserikali. Nake County Commissioner wa Kiambu Joshua Nkadha ni wombula ukunikilita wiki we yulu wa mutumbuko wa nyumba isu na mavikisia livoti mutuaisia wa makwani. There was an incident at Ruiru. There was another one at Kirigiti. But I can confirm that the one at Kirigiti, the investigations, as the governor has said, are complete. Actually, the file is lying with the DPP. We hope that any time soon that we'll be given the permission to prosecute. Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo tawa Veronica Siombua. Minista wa usesei wa nthini Profesa Kithure Kindiki easia kana makivu nimeona wa maofisa ma usesei maofisini mo kwa ile uthukumi wo kwa enenthita maofisa alangi ma serikali ainena kavindani kala watambuka ofisini wa Kivu kwa Mtwapa kaunti ya Kilifi. Kindiki easia kana mvango wa mbewu wa mwini wa mbe mwakani tuendete. Angelina wa Mose. Ni kana kwa iliothukumiwa makivu vanthi ya Kenya. Minister osesei wa nthini Profesa Kithure Kindiki ni wawetakana mwaini wambe mwakani ukitenima kuambisia muvango wa kumanenga makivu maofisa atano ma osesei nthini wa maofisi mo kumatethesya maunduni ma osesei ovamana kwa iliothukumiwa. We are working towards reorganizing ourselves between the GAO officers and the police to ensure, as it was before, that every chief has police officers attached to them to enable them be able to enforce law and order. At the moment, all the police are at the police station, and we are working with between the police and the GAO to make sure that we harmonize that. I am therefore directing the State Department for Interior to work towards a process of enabling every chief to have security at their disposal, to enhance security at chief's offices, but also to assist the chiefs in enforcing law and order. Kindiki ni wawetakana yuyu na ivinda ya makivu kwithia wana hukumu nthini wa ivalosio vala wawetakana muvango uno kuvikia kumatethesya vanene kumuthukuma mwene nthi kwa wailu. The decision will be made, but at the moment we believe that a chief should have at least 5 police officers, so that at every given time he has at his disposal, a few officers who can assist him in enforcing the law. But 5 is a good number for a start. We are also grappling with other security challenges which are unique in nature. So this conversation will be going on, but to answer your question, perhaps 5 officers per chief should be the deployment, subject to the adjustment that we want to make to ensure that we also have our police deployed to critical issues of maintenance of national security.
Ingi minister ono ombulakana ni makuambisi walanyo wa kwithia wanachata ya uthukumi zawa maofisi mo kutethesya vanene ene nthukumanya uthukumi ula matonyo kwata maofisi ne ma Kivu na ivinda ila ya elite chata ila Kindiki welesekana ikethia wayandikitwe na Kiswahili ni kana ene nthi mavikie kuelewa. Starting 1st of December, we want to ensure that chiefs, every chief has a service charter which is prominently displayed for those who come to seek services in the office to see. The service charter should not be located inside the chief's office. It must be outside the office, and we will work with them to ensure that we provide a standardized service charter which can withstand weather and which can be displayed in an open place for wananchi to see. Ingini wenda makivu mavikie kwithiwa na register na ila ikavikia kuthumwa ni anene mo kumanya uthukumi ula matwese kuiene ovamwe na masaa ala makuthukuma na kuma maofisini mo. We will also be expecting the chiefs to have service registers which can be inspected by their seniors within the ranks. The service register will record what the chief does on a daily basis, the kind of services they offer, and this will enhance accountability and openness within this service delivery point. Minister Uingini wenda maofisa onthe ma serikali mavikie kutoa uthukumi wo kwi ene nthi undu violate aiweta kana serikali ni kuvikia kumakwata mbau vala weta kana ni makuvikia kuikithia maofisi mo ni makitwe kwanzia ila ya ilite. Uwo kakavindani kala minister uwa atambuka ofisini wa Kivu wa location ya Mtwapa ila i county ya Kilifi. Angelina Mosengi livotea Vilingi wa Mauvoo. Aimi kumaka ngundo measio na kuteka serikali ni thete ngala mambo leayu meona thina wa kulika uimine kumana na thwa wambe ukwithwa wiyulo muno kavindani kauni makule serikali kukwata maundu ma uimimbau isio ni lase kwata uwa kwane ma na yuni isio kete tina nthini wa maundu mangetha na muno kusisia mathwa mangetha ala maende kwithwa maithea muno ona kwithwa aimi maitala ngala manene ivindani ya kuvanda na kuketha na endi bodi moteseno kutolese. Mavinda maingi na muno vindani kwina mbua ene ndisoni kuthokanyo na muno ile mbetane ya ukamba ni matonya ni lame undani yona kuambia maundu mawimi nongi kulanga mathina lama mekumbelana ngi kwa ilanja maundu mawaki ukwati endi umaru ni waende na kwa liukana ni makuende na uvingisika ona kwithwa serikali ende na kuweta matambia mama tukwala matonya kutethesia aimindini wa maundu mani mavena thina munene ola ukwenda muno serikali kutunga vinya na kukilia ene nthikana imialama ukwati munini ni maende na uvinyika chambe kimwala emiame kuelezenikana ona kwithwa mekia ikithito na kukwata kindu matonya uthosia masokoni kana mathwala makwata masokoni maivikia na utethia mawendimo kana ingi ona ngetha yo ya sindu mutamba matunda ikavikia na kwanangikia miundani ni kukosa kundu kwa uthosia na matena kundu kwa uthosia kikavikia na utunga maundu mona itinda kana kuete waso munene ona kuvikia na mamo kukosa maundu makwika tina mabakato kwa miundani tizo ya wamana onoka thiyu wosania ngite cia yesi amina nitaiwe tizo yesi gapa niwe tanoiye teikulia yu tikata na mabakatwa kawa tawo niwe atunenga mbesa tina kindu tithiniye kumbe wethi ati umanondo tikwika nitikuye ninza mutu ni wambatie siana niekie sukulu nondo wanza ona yenda sukulu wakatikati nuthinie ku muno kitienda mwatone serikali la thibwe itone umambia muika witu wia ni kana wisaithia kila mundu no kwigwe mwianie ona itu asia itiba ukesaithia muikyo ithukuma tuina mathina maingi mavinda maingi mavitu ene na muno ngwatanionesia emi na muno emi maka wala meisioni kwa thonyosia kaundi ya Masako nimethite maitata utongo imuthuku na kuvingisa ngwataniosia maundu maki ni na vatema tambi mavikia na usoma umatethia na undula wende na usia iwa kwa ilungu ya saa na emi na makwende na utumia vinda ingi matena undu wa kweka na undu mwembe curriculum ya kisomo thithi ulo muno na mathina la twina mokume la twateka wa last year na yitu this year 2022 na siana situ nienda usoma kwa utwe na challenges bingi cia mbesa
na nitwethiwe twina thina wa nundu wa kuza tuyae kwa mbeza situ kwa atu atwaie kao mwi wa thantatu mathoa mangetha ciumande na unyiva kana uthea nthi ukila ivinda yumetho maimi namo matumitwe kwi utongo imwe ukwisila miveni kivathukanywa na muno muveani wa uimi kumaililia ukwati wa ukwisila ngetha ila methitwe maikwata ikomavetana na mbuloka ila siende na ululutiche kana kwanangane mayo na tuine wandu ala mena mbesa ni kana tuna manengane kwa serikali ni kana tuiwa mbesa nundu methao na ima tupatie kawa matu akundu kungi na nundu mainzama ni nzama ya ipo ila ya mpetu kwa nundu maani mbesa na mathi mako mbesa na numba ya masaku ani muemi wa Mungala factory aitithitwe na thina muno wa titithana mathino kivathukanganio kesa ithi ayu uimi wa kawa iwatheiye nthi muno na kila ngwendo utathia imi ma Mungala nitwikie viti kwi makawa tuitha na ngwatanio na talia itha ngwatanio tiketha na uimi museo itwenda umantha kilasi cha tienda kilasi cha C enda AB nikenda withie quality ya kahawa ni yambata na tuyunya siasa uimini wa kahawa nikenda binda yingi tukwatembeza itona kutania kila muimi atiye matena muamba na ngwatanio nundu bate muamba baikindu kitona kuendea Nzeve na wende kwaliuka na mbua kunyiva isione mbingi na yu evindani la enethe maile kwithwa maiketha kiwi evindani ya mbua thina munene no ende na makuno ya metho na kwithwa kwithongo semyani na kuoneka isioni kwa thukanyo indi mataesa uvikia na ukwata utethio kana ndolo matonya uvikia na ukwata kiwi isioni sio na silango sio kabukuwa kana teitone wambo all kana ithima tikwatia muno na itutethesya muno nondo kiwe ni chathimi wona ba secondary iwe ni chathimi wona bambe kwa ukila bandu bonde ni bathimitwa kiwe na kiwe gikoneka kila titaika ni kuona andu maututonea ibo all kana ithima isu cia kututethesya na kiwe kuma vaka ondini ya Masaku nyeni Toboni Mutesia ngusanise no siende kumela kuya utuini wa kwa noti mikanjuni subcounty ya Jomvu itina wa umwe wa ekali magisio ki kuwetekana kubinga nzia kisione ki kwana na ekali magisio ki ene nthimbe wa mana tuni mola simika kwima nzia sia kwesela kuthima undu ni moma kila muthanya wala lo kuwetekana ubingi nzia iyo kwasia kana baile lo weselete kithekani chake Shida tulionayo ni hii barabara ambayo tunatumia kila wakati na imezibwa. Sababu ya kuzibwa muhimu hatujui ni nini. Hatujapata kuarifiwa kwamba shida ilikuwa ni nini ili tuweze kupata njia imezibwa na sasa hii shughuli yoyote nyumba zilikuwa inajengwa huko chini tuitegemea imefungwa. Shughuli zote zimesimama. Tunaomba wahusika watusaidie kupata hii barabara na iwapo kuna mazungumzo zaidi ije baada barabara ikishapatikana. Ndio tunaomba serikali, tunaomba governor, tunaomba naibu governor watusaidie kupata hii barabara. Maana maofisi zote za serikali tumezunguka, tunaambiwa haieleweki shida ni nini, hatujui shida ni nini kwa kifupi. Tuomba serikali tusaidie tupate hii barabara tena. Sisi sote ni majirani. Hatuwezi jua chenye kinaendelea manake sisi tunahitaji barabara huko chini. Kitu chochote hata nyumba ikichomeka hatuwezi jua sisi tutasaidika vipi. Mgonjwa akishikwa na ugonjwa lazima tuwe tutapata barabara tusaidie mgonjwa. Hatupati hapa mahali pamefungwa, watoto wanapata shida, sisi wananchi pia tunapata shida na hatujaelezewa ni shida gani yenye iko. Tafadhalini tunaomba tupate mwelekeo wa kutusaidia kwa hii njia. Tupate kama kuna vita, sisi hatujajua vita, wanakijiji wa Kwawanje, wanakijiji wa Moroto, hatujaitishwa. Tungekewa mkutano tukaambiwa hapa kuna vita, hatujakewa mkutano. Kwa hivyo tunaomba maofisi yote wenye wamezunguka paka saa hii, sisi wengine hatujajua, tumejua saa hii kwamba wenzetu wanazunguka. Sisi tumeona njia imefungwa, hatujui kuna nini, hatuwezi tukapita paka Vitoto. Saa hii tunataka sisi tupate usaidizi hata kama ni kwa governor ni wapi, tujue ni kitu gani kinaendelea. Asante. Sisi barabara imekuwa ikitumika wanafunzi wetu wakiwa wanakuja shuleni. Hivi tunaenda kufanya mtihani, tujui watakuwa napitia njia gani wakileta mtihani huko. Asante. Nimekuwa hapa Jomvu, Mikanjuni, Moroto kutoka 1992. Wakati mimi nikija hapa, huku kote kulikuwa hakuna nyumba na ni mwitu mtupu. Hawa wote ma complainant wote hawa ni wamenipata mimi hapa. Hii ni ploti yangu,
hii ni nyumba yangu, hii ni nyumba yangu, ile kule ni nyumba yangu, hii hapa ni nyumba yangu. Wamekuja nikawapokea mimi kama majirani. Kitu cha kushangaza, kuwawacha wapite hapa wende hivi, imekuwa ni lazima nitoe njia ya gari. Paka katika hali ya kunizuia katika ujenzi wangu nisijenge. Tumene ya Minister maondone ma Labor Florence Bore umundini wabingwa iseso ya kunengana kadi cia matukwa kana digital cards cia kutethecia alamena mamutha me mwanya kukwata uthukumi mwailu kuma kula kwi silikali na muno alame yandikithite nzamani ya alamena mamutha me mwanya va Kenya. Florence yacia kana kadi cia gwitina inaina ukengani balama manakengana amena mamutha me mwanya yacia kana no kuikithia mwamulo ni wape tukithe kuikithia kana ala mena mamutha me mwanya mathina mo ni mathinikiwa. Aya, 1 2 3 4 5. Yeah. Haya, sherehe tushangilie. I have officially launched the disability card. Thank you. This is a special card with security features that is going to help persons with disability access services in government, and it is a card that with a phone you are able to confirm the owner of the card. The previous card that was used by the persons with disabilities had a challenge because fraudsters would use it to gain services. But for this particular one, it is designed for only one person and one person with disability with the details in it. So I'm very happy that I've launched it. It is going to go out to all persons with disability, and we are targeting about 1 million persons in the country that are currently registered as persons with disability. So I look forward to ensure that these cards reach out to all parts of the country. I wish to promise that I'm going to support any support that they need. I will ensure that I give the council and generally the persons with disability. I know there is a challenge with the expressway that is just outside the headquarters. I'm going to link up with my colleague in the Ministry of Transport to ensure that there is a footbridge that is able to be used by these persons with disability. I want to assure the country that as a ministry we are going to fast track the legislation of the disability bill. Currently, we are almost towards the tail end to ensure that the persons with disability are given services within the county level, and we move it from the national level to the counties. Nene mwana musaisi yange wensuni ya tuwete mudia wa Vilingi wa Mauvoo mwandone wa saa 3:30 yu tupikite mwandone wa saa 4:30 ni muvyana ndani ndo kusia isi kuma mwambio mbaka mudhienye neta wa Steven MUEMA na kesha rondi ndani wana ngelele Mauvoo kwanzia ya meko tiwanesa au komenesa tukomani une kwa chende na wakilungu cha wenu tiwanesa.